Mbura nene iria ikoretwo igithie na mbere icigo-ini ngurani cia bururi icungiriirie hathara ya uthukangia wa indo na ikuo cia andu matanyihiire 52. Kuringana na riboti irerekereirio ni ruhonge rwa mutharaba mutune, andu 24,415 matigitwo matari na wikaro thutha wa micii yao kuhofanirio ni muyuro wa mai. Gitaro-ini kia Rift Valley, andu 15 ni makuite, andu 3 marahonia nguraro, nao angi 1,657 magatigwo matari na wikaro. Gitaro-ini kia rugongo rwa bururi, andu 9 nio makuite, angi 20,123 magatigwo matari na wikaro. Gitaro-ini kia Nyanza, andu 6 ni makuite, riri angi 116 matigitwo matari na wikaro. Nao taguo gicigo-ini kia Western, andu 8 ni makuite, 4 marahonia nguraro, riri angi 145 matigitwo matari na wikaro. Kaunti-ini ya Mombasa, ahuthiri ya barabara ya Mombasa guthie Malindi mauma na ihinda iritu kurumirira mbura nene iria icungiriire muihuro na gukunika barabara ino na kurugamia mihang'o ya ukui kwa ihinda. Kama hii ndio El Nino tulikuwa tunaambiwa, kwa kweli wenye kushughulika hawakuwa tayari. Maana daraja hii ama sehemu hii inaitwa kwa Kazengo ni sehemu ambayo wakati mvua ikiwa nyingi kunakuwa na shida nyingi, kwa sababu haya maji hayana njia maalum ya kupita. Sasa hii naona kiendelea barabara zafungwa kwa hiyo ajali, alafu wajua kuna ile madereva waone vizuri, kwa hiyo lami, alafu sasa imepasuliwa katikati, so kuna shimo maji yote huko. Ahuthiri a barabara ino ni moritie mwene kandarathi wayo kumathondekera njira ya naihenya iria mangihuthira ihinda-ini riri niguo gwithema mitino. Penginepo maybe kusaidia ni wawe na alternative bypass wakati wanaendelea kutengeneza daraja, ili kwamba kama maji yamezidi watu wanaweza kutumia njia nyingine, lakini sio kuwa bila bypass. Wale wanatengeza hii barabara waweze kuharakisha ama watutengezee mahali pa kupitia ikiwa mvua itaendelea kunyesha hii ya El Nino. All these people are stranded. Otaguo ahuthiri ya barabara ya Mombasa guthie Lunga mambire kurugamia thabari kwa ihinda thutha wa rũĩ rwa Ramisi kuna na gukunika daraca iria nyitithanitie gicigo kia ubunge kia Msambweni na Lunga. Maya magithiaga na mbere, aikari a nyumba ici iria ciri barabara-ini ya Peponi guku Nairobi ni mathamite kumana na ugwati uria makuriire maitho wa nyumba ici kumomoka. Bica ici ciatinda igitandio nenda-ini cia ukinyaniria gukirikana muthingi wa nyumba ici urathingithirio ni mihang'o ya mwako ungi uria urathie na mbere makinya manini tu kuma haria nyumba ici ciakitwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadũrũm.